ya Kalama TV. Kadaama yeetaaga buyambi. Kadaama yeetaaga obuyambi. Ali mu buzibu ne boosi we naye nga ofiisi tenabeera ng'emufaako ne mukama we yeeyongera kubeera ng'amuyisa bubi. Katuwulize okulagina kwa Kadaama ono. Olivia muganda wange mwana iwe neetaaga buyambi kuva wano. Ndire ewaka nfuna obwidandabi kubanga bukyandwala tibandidandabanga kuwaire. Tibandeeteranga kuwaire ikerenda. Nabako banti mbawe sente dange baje banfunira amakerenda bateema. Ndi wano nziranga eri yona yona tibanfaaku tibakayenda kutegeera bingemaku. Okuva ku 13 nga tikola ndi muluumu muno. Aye nzira sobola nakuningaku. Eziraida wendi kutegeera kijja mu maiso. Kyokka ndi gano binsobeire n'abakoba bansalire tiketi ngolole waka badeema. N'abakoba nti bandize ku ofiisi kyona badeema. Buti tiboogera ninze kumala wiiki namba okuva ku Lwesande paka buti. Bona eziraidanga ku yendi kumbuuza kimbeera yendi mutibaidde obandiire obatiriire. Kyokka n'okuli obulye buti nkuzira nzira kyendya. Kubanga tifumba obagula emmere yaibwe beeriira bonka tibampa. Mwana iwe embeera yendi muneeyo. Kubanga ido nadoomye najja kumwifumbira nfune ekyokulya nagiira okwagaana. Nga buli kimu bakitoirewo wazira kyakulya nankakuma obukume gaasi koona nga bakakwese. Kati ndi wano embeera neeyo tiidi kijja mu maiso. Tiidi kye bandowooleza mwana iwe. Kubanga okuba mu nnumba y'omuwala bwe ebbanga lino lyonna nanga toli kukola. Nze tiidi kiira ku Katonda yenka mwana iwe naidi ekyokunkolera. Binsobeire mwana iwe tiidi ngeri yenvaamu wano kwira waka. Tiidi neetaaga kuyambibwa banange nfulume mu nnumba eno kuba abantu bano tiidi kye boogera. Ofiisi wendogera kunayo bankoba mbuguma ensonga dodiriyo mu ofiisi tuliidikolaku. Aye bukyambako bapaka ssaawa eno. Kirala ekyo kye bankoba guma. Kyokka nze ndi mulwaire. Tikasobola kukola. N'okuli obulye buti. Tiidi kyakukola. Kubanga buti binsobeire. Tiidi bwenva mu nnumba muno kwirayo waka Olivia. N'ebyo maama. Neetaaga kuyambibwa kwirayo waka. Mwana iwe ofiisi buli wembako bankoba kirala ekyo ati guma buti nguma enzira bwidandabi ntamiranga kwikerenda waire tiidi kinuma. Tiidi kinuma bano abantu bendi nabo Olivia bali oti baidye kinuma kubanga nabadde bakufeira nti ndi mulwaire nga tibanfaaku buti ssaawa eno bakoba ofiisi mbunze tyenda kukola. Mbuneerwaza tyenda akola. Aye magini nga nsigaizayo bwa mwezi mulala amale ku contract. Ssaawa dino balibona nga tyenda akola ku ibanga lino lyonna lyonna lyembakoleire.